Kanong Umer Government Lower Primary School, Southwest Kasilis District. Hak arpuar terik, kaliyok ban rake, ya umau mer, jong kajing dap sispa snem. Hak ban ai jing syakri, ya kadong kathain, leng ba kapuli puthi. Hak ba, uba jijibung, ulalong kum ukongsan. Kat ba uba Stalin Roy thongni, kum usembut kongsan. Hak negasngi, layo oru ban pelait, ya kakot sa ajikan mau. Da uba Stalin Roy thongni. Katega school, kadega shlem ajing hikai, kaba nadu ka kerdan kelas 1, hadu ka kerdan kelas 5. Laseng neng konge ketika school, house nem shijar knais pa arpo, balai kerteng ya ketika school pule, daka nong Umer Private Lower Primary School. Hakaba umui tang dekar, ulalong unu hikai uban neng konge. Barakas nem shijar knais pa alai pesan, ka Presbyterian Mission, lengba ka sub district Nosteng. Kalawan Shimtino ban penyaj, ya ketika school pule, daka basdang kum ka school kau kham. Haka hendru terik uyayong, jongga snem shijar knais pa hanyu punreu. Ka district council, kala ibit ban Shimtino, bat ban penyaj hino ya ketika school, bat lapan kelai ka kerteng, jong ketika school, syaka DC LP school. Bat day house nem shijar knais pa kanai pandai, ka sarkar jela, kala Shimtino halade, ban pej bat penyaj ya ketika school. Haka nega jing rakhe, laidon rangkat lang, nadu kinu hikai bat kikana school, kikimi kikpa jong kikana school, kirang ba shnong, bat kipaj ba jong kadong kathain. Nadu pakapor bangiwan hangnya nadu syatang la juang berabor ba lang don hakabor dan bok bangiwan ra ka jinjok kapag yang impact yang ke school dan borok ke school yang government kita rong ya kasino yang ru ki yong deh kendong hakmat surok bagi ya school ran thong hang to phala gung ba jana kayang kadong ran thong ni dang job as nem prabnai da kema asnam prabna griu don puati kebeniak kunlung ba au kunna ba asnam prabna don tangal potli kebeniak ngalai songkai ba engineer juga perlu di amak lu ba wala don yang ka proposal route na kamta ka sino Umer nil sino tikrong ba juga tan ki ba grand sponsor ngalai mare Sata isya SI noston yul si ka pai ka pemje suai. Ula don yam ka proposal la don yam ki ba wan ban bu application na mata ka stok do Umer. Nil. Sei ki kap ki ya da ka mat yang to do hak ni live post snap. Da ka bobrom pa ba nganom sim nganom kran kumbakan ki we ban ni sim ka bo politik nak mata ka ro ka pa. Jong berabor Hamas senjok mengi. Number 1 ngelang bapu yus. Nah kene ke dia ka bangat wan berbuat mengangalan dat. De banbu ya ka government LP school Umer. Man a building. Hera hindi snem la ki a chupulak ni tubi. Chupulak dengan ay kene kanum poi sei. Daga boburam. Daga jitirang berumlai berka hukum jumlai berka jingdolang jungilang balo hamni ngapen benai api. Hak ni sini. Banyak school jom pingin sanction live pusat lah suppose nem pilihan apa apa suppose nem apa pun pilihan apa ko iwan dang asnem pernah kalau kena 4 dan 2 boleh punya tengah pun ini ai live polak ini ke school live pusat tanpa po asnem pernah katakan kubur kamang nabi kita. Ini pak sekolah kita pun terhadu bah kun dapian, makin dia dah nak kita. Nanti kun kita start berbuat kim tu lek sama kor lalu. Kubur sebutnya nak kalian donggi ke bawah ni dan kadang berpihang ni. Donggi tang bagi kelar lai kusan lak sekolah bagi lak penyok sunsan. Kita dulu hangleu ame kimi lobu kum katak jong ya nok kilang bat ka ne ka seng ka jongpi ba sakot sakia kita ka kam ka bangla penyo sanction ni ka skulupi ngili ya kan ka ba kanong ka jingtei ka ba penhun ka ba pen kemen ni kisu tau ini ki kun ku piru makin yo ka beling nganget skam bam tas nem Jadi soal yo nilai yo ya ka
tindak notis ban ko tindak di school teman aku kumlo kulong ban yo kontraktor babiang kulong la ban chit how do bakut nusnam lane sun tumai yo e building hak ka ba phi ba pa no ba pa nam ta ban tei iya kita school na pa khat aku ba de ba ba sekolah kum da lamang lai bosan nak nong umar government ngapelaj bentar kesengi pelaj pajba akmat jeung pi pajba anu snong bat baro ki bru sokar gi bawan ki bri bawan nagamenta ka kerteng jeung MLA jeung i garani korporensi ngapelaj bentar kesengi hak kerteng jeung ka government LP school umer ya ka penyoban pule baro ya ka bala tho angne lei unkur ku ya gede ka benta ya ka pilale kan ya sa pateng ki kena school Inohikai, bat kino senong hi borok ke wajah ke senong nong mer, bat ke senong para marjan borok ki ba. Kau ban simti ya kani ke kot, lei untuk ku kunta jeng ki ngala pelai kunta ke sini, ya kau ban pinjau ban tit. ya tapi no